Министерот за економија Бесар Дурмиши изјави дека само оваа година владата предвидува 40 милиони евра за мерки против невработеноста. Невработените ќе бидат стимулирани да добијат грантови преку Агенцијата за вработување, додека работодавачите ќе имаат корист доколку вработуваат млади лица. Според Дурмиши, иако не можат да ги спречат младите да ја напуштат државата, преку овие мерки тие можат да создадат можност за самовработување и отварање бизниси. Оперативниот план денес беше презентиран пред граѓаните на Тетово. Vetëm në përmjet masave të vetë punësimit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, që do të realizohen nëpërmjet agjencionit të punësimit, do të ndahen mjete financiare deri në 10.000 euro për çdo të ri i cili është deri në moshën 29 vjet. Dhe deri në 7.000 euro do të ndahen mjete për hapjen e vendit të punës apo për hapjen e themelimin e ndonjë kompanie për persona të cilët janë mbi 29 vjet. Dhe bashkërisht nëse ofse vendosin 2 persona, përkrah financiare do të jetë prej 14.000 deri në 20.000 euro. Од Агенцијата за вработување вела дека целта е овие средства да им се доделат на невработени лица и на работодавачи кои ќе бидат стимулирани да создадат оддржливи работни места. Rëndësia e këtyre masave është ato dedikohen personave të papunë dhe punëdhënësve. Ndërsa qëllimi është i këtyre masave që të nxitet punësimi, të zvoglohet papunësia dhe të krijohen vende të qëndrueshme të punës. Во Македонија во моментов има 94.700 невработени лица, од кои 61% се со ниско ниво на образование. Според директорот на Агенцијата за вработување, податоците покажуваат дека компаниите што се отворени преку оваа агенција се поуспешни од оние што се регистрираат директно преку Централниот регистар.